I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Ovaj put snimamo po ko zna koji put Try Not To Laugh, jer uvijek pobjedim. I stoga nastavljamo sa kompilacijom videa Try Not To Laugh ili pokušaj da se ne nasmiješ. Danas ćemo gledati, ne znam nija, nisam ništa odabrao pa jednostavno ćemo googlati. Hajde da krenemo. Evo nas ljudi video, gledamo Try Not To Laugh or Grin, video iz 2019. godine, neka kompilacija Vajnova. Ja se nadam da je smiješno, mada nisam siguran, izgleda mi kao da je smiješno i nema neki fora thumbnail. Ali eto, nije sve u thumbnailu i nije sve kako se čini na prvi pogled. Stoga stavit ću maksimalnu kvalitetu koja je moguća za staviti. Malo već stavljena, to je 720 piksela. Reducirat ću zvuk, malo da vidimo da nije preglasno i stišćemo play. Samo da povećam. I want it back. I want the pink donkey. We letting it free. He's coming back for you, son. Priroda. Oh, look at how cute. Look at your daddy, baby. Come on, Tina. Come on. 1, 2, 3, go. Continue. Fail. You just have to jump and pull your legs up to your chest. Why do you get this hard when it's coming so hard? Čekajte ljudi, stanite.
Vratit ću video nekih 10 sekundi, samo na onog malog čamugu. Da vidim nešto. Jel on to slaže fucking cigle na stakleni stol? Ispred svojih roditelja koji ga snimaju jer se čuje u pozadini kako pričaju. Ako je, onda su to najgluplji ljudi koji sam ikad u životu vidio. Ajde, dobro, svačam da svi bili debili ovi u videu, svi su debili u ovom kompletnom videu, su svi ljudi glupi debili. Ali ovaj mali je, ako je ovo stakleni stol i ovo su cigle i on igra, šta ne znam, igra jengu sa ciglama, onda on odnosi pobjedu definitivno za najgluplju osobu ikad koji sam ja u životu vidio. Da. Slušajte, oh no. Ovo je nevjerovatno. Whoa, that dude, you're getting a little too close. Vi mod ham inde på stranden. Moram. Boli. Good job. A sad, bato, ideš pod točak. Si seka prave. Go ahead and ready. Show me those muscles. Oh! Yeah, but... Here he goes. Woohoo! Yeah! Because I'm not next to you. I'm gonna place you down. No, wait! Harley! Bite it. Sorry. Oh no. Odvratno, fuj. Fuck.
something you don't see every day. Na što ovaj mutant liči? Pogledajte ovo. What the fuck je ovo? 100 kila gornji trup, 10 kila nogice, 10 kila rukice. Koji kurac, ko je još ovako građen? Ovo je najgora ljudska građa koju sam u životu vidio. Ili je ovo neka bolest? Ne znam. A sumnjam da Blik radio prank nad bolesnom osobom, onako. To mi je malo glupo, ali... Tako da ne znam, nisam siguran. Ali definitivno mora imat nešto. Tako onak izgleda, ono je ko jebeni mutant. Pobranio je. You're so stupid. Didn't you trust them? Oh my god! Auć. Ali jednaka sam zapela, nije dobro je ono preskočio. The fuck ovaj pokušao? The fuck? Dobra budilica. Ouch. No. No. Fuck, na kiču. Dobro si muncala. Okay. Good. So on to the next thing. I hope I'm... Okay. I got a cracker knock it out. What's on your face, baby girl? A bunny. Meow. Bunny miau. IQ milion. Go. Did you know you could do that? To je nemoguće. Evo će spavati s otvorenim okom. Ovo je cool. So I'm hiding behind the couch.
to get away from Sinjin's robots, and I think they found me. Pa... Ovo mi je neki trenutka bilo teško gledati radi nekih ljudi. Ispričavam se, umoran sam. Radi nekih ljudi koji su se tako razbili da onako i mene zabolu, tako da negdje sam i više zažmirio nego što sam se smijao ili smješkao. Mada ovaj video je pokušaj da se ne nasmiješ, tako da ovo što dole piše try not to laugh or grin ne vrijedi. Ne vrijedi da smijem se nasmiješiti, ali ne smijem se nasmijat. Ovo fakat ništa nije bilo smiješno, bilo je par retardacija koje su bile, ajde, ono, okej, za osmijehnut se, ali za nasmijat se baš da je smiješno, ništa. Ljudi, to je bilo to u ovom videu. Nadam se da mi se video svidio. Ako evo, palite like, šerujte i subscribeujte. Ostavite mi sljedeću ideju, pošto ne vjerujem da ću više raditi ovaj try not to laugh, osim ako vama se to ne svidi i budem vidio neke rezultate bolje. Ali jednostavno, mislim da nema smisla, pošto ništa realno više na YouTube-u nema da je smiješno. Bilo je, sjećam se prije kad je bilo prije godinu dana, bio je video kompilacije sa autističnom djecom onako. I to je bilo baš ono kidanje, smiješno je bilo vrh. Ali su to skinuli kao zbog ismijavanja eto bolesnih ljudi, sad se ne smije, tako da više ne bi baš nečeg smiješnog onako. Ne znam, ideja mi je sad možda da sljedeće krenem praviti neke tutoriale kako uređivati videe, kako napraviti audio spektrum ili tako nešto. Naravno, ako vas to zanima, ako bi imali to pregleda. Naravno, mogu raditi ovo klasične video kao što su najviše popularni, tipa ono, pregledavanje nekih YouTube pjesama tipa ovo Baka prasi, to reakcija moja, ali mada želim da ovaj content bude nešto drugačiji, ali eto, ako će tu imati više pregleda, zašto da ne. Hvala ljudi što ste gledali ovaj video i to je to, ponavljam, lajkujte, šerujte, subscribeujte, naravno ako vam se video svidio i ako želite, inače ne morate, na vama je odluka. Hvala vam što ste bili i ovog puta uz mene i nadam se da se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!